nasuprot rade suviše malo. Neki igraju kao da imaju nešto u zadnici. Drugi igraju kao da nešto izlazi iz njihovih zadnici. Kad malo razmislite, bolje uopšte ne igra. Sportska pogleda je uvijek dobar izgovor da odete iz diskoteke. E sad, ako niste totalno prskali stvar, za nekih 20 minuta pićete u vašem stanu. Važno je da se opustite i da se vaš gost osjeća udobno kao kod svoje kuće. Ona se vjerojatno osjeća isto tako nervozno kao i vi. Stoga se ne treba nešto posebno truditi. Možete pustiti neku muziku, ne možemo vam pomoći pri izboru CD-a, ali u svakom slučaju soundtrack nekog crtanog filma bio bi potpuna katastrofa. Izbjegavajte po svaku cijenu da se hvalite vašim stereo uređajem. A sada dolazi moment koji ste čekali. Zavođenje. A to poglavlje ćemo obraditi sljedeći put. Dobro, ajde, u grubim crtama ovako je dobro. A ovako je, složit ćete se, katastrofa. Javio se zato što sam malo pre vidio da imam 24 propuštena poziva, znači lagano nisi normalna. Bolesno si, ljubomorna i obsesivna, nemoj me zvati toliko puta, šta ti je? Pa kako mi ne vjeraš na predstavi sam? Evo, sad ću, smiri se, molim te. Aj se smiri, evo sad ću da zamolim publiku da kaže nešto da viš da sam na predstavi. Ljudi, aj molim vas, recite nešto, devojka mi ne vjera da igram predstavu. Laže! Hvala, eto jesi čula. Koji ženski glas? Nico, nema devojaka u publici, sve su muškarci došli. Pa veruj mi, nema, evo slušaj još jednom. Molim vas, sad samo muškarci. Evo slušaj sad. Eto, jesi čula? Pa sve sami muškarci. Pa neki mali se javio i nije još mutirao, da. Molim te, nemoj mi praviti probleme. Ajde, zvačite kad se završi predstava. Ajde. Ne znam šta ću posle predstave, nešto sam malaksao kod imam temperaturu. Da, ajde, javit ću ti se ja kad završim. Ljubim te. Volim ja tebe, ajde. Ćao.